سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari biyayaon lang tawag to na ito ikarua. Kata yari sabnain na tagsok o sinwakto insyaAllah ta'ala. Murah-murahan taga makamu gumawa sin parsukuan niyo. Anak tayong kawakto ini di kawain kung iwan ko yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aamuin mahinang sabab madawat na to isabing kakuyakan na to dito hadlaw ka na kanang insyaAllah ta'ala. Karinak magpalugay, tukbag rin gurmulya, berupalasaan. Mayroon na rin din kayo sa kalim nading pal iyatafaddal siyadatu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bisunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan mulia pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbar na to in pagsarang sukol patuhan Rabbul Alamin. Aamuin nyari kita niyo masimasi kaya bubusan sin Allahu tabaraka wa ta'ala pangumulan sarta kabuhi iwan na sin waktu amuin na rin nato napakay aparkala karidaan iwan kasusuwan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In ini ni'mat takula ding Allahu tabaraka wa ta'ala mga palanggon ha agama Islam. In kita niyo amuin wala na to liupas indeng ha mga siulakan deng ha mga waktu kaya buskato sin Allahu ta'ala di hakabuhi ha dunya ini. Malingkan niya rin nato napakay na usal paparkala ibadat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin amunain pagtuntuto ilmu paghati sin agama na ugding hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang mayan ingkitan niyo halawang pamalihara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sibudain kamuyan bihayaon na nenghog lavay ring haaykom. Amunyan ni hama kapupuan. Lapay na inhakarimbarimbahan. Iwan na sin sa suko abutan sin suara sin kami ini. Tumaytay ring hatampat mulya ini mon papamayway sin kamo. Damikyan salam ka sila sa hamanga sila amuin ji majaga. Live Facebook at tawakan YouTube. Mo inhaon-haon tampat na inkaunan sin sila. Yan sila biyayaon di majarakato niyo. Timatayng hug sin pangadjian. Amo in lang tas kahaba mabot pa wakto sin mga kawuruhan. Di hatampat mulya ini. Atiranan ini in mga kawuruhan sin kita niyo magdihil pangadjian hakato niyo katan. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jari mga palanggungan mulia haaramasin Allahu tabaraka wa ta'ala. Tingha mga maudo at tawakan pangadjian dakay rayon singkitan niyo haruman ini amunain maudo long na baguha in pag-iman mo. Baguha in pag-iman na kaisok habigi pangatayan mo. Amuyad to mga tay manghuda agama Islam. Karna inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kiyawaitahi Abdullah an Abdullah ibn Amr ibn al-As قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. In hadis ke riwayat Hakim wa Tabarani. Mga jemaah mulia kaulungan kamusin Allah Subhanahu wa taala. Ini bilang pagpatumtum kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In suwaytod kita niyo maayad. Ayaran na to in pag-iman nakaisok halambigi pangatayan sintiap-tiap siulakan daing kato niyo. Karna ini mga tay manghudaa ka ma-Islam, dirihilan sa inisin Allahu tabaraka wa ta'ala. Kato niyo katan, amuin nanunggali, sin pagtag-ipon patuhan rabul alamin, sarta kimakahagad na mamarat saya hakatunggal sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Yaw ni pag-iman halawang bigi jantong niya, sarta na simpanawhid, patuhan rabul alamin, ini dirihilan ini rakula. Sarta ni'mat dakula, dahil Allahu tabaraka wa ta'ala, dihil niya, paisius yung kabayaan niya rin mga ipon niya. Naman dyan, ikaw amon yaon, napiisin Allahu tabaraka wa ta'ala, yaon halom pangatayan, jantong mo, in pag-iman sa wasa po Allahu tabaraka wa ta'ala, suwayad to ayaran mo tuod. Ayaran, sarta halgaan, in ni'mat dakula ini, sabab kulang dahing mga ipon sin Allahu tabaraka wa ta'ala, halom sin dunya ini, in karihilan sin ni'mat ini. Pila na hadjaring mga sila, miyuklas din hadunya ini. Bukun gatusan in pag-itungon. Bukun ibuhan. Di mawistari maitong in banus sin miyuklas din harunya ini. Nagpatud pa adlaw susungon sin kamatauran atau sin katan ipon sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Nagpatud pa adlaw akhirat hawayroon minsan nanakapin hang sulag pag-iman halong bigi jantong sin sila. Wayvihan banus sin mga manos ya miyuklas na jaring hadunya. Wayroon nakapin pag-iman halong bigi jantong sin sila atau kang bigi pangatayan. Na amon ikaw kiarihilan sin Allahu ta'ala tawfiq na visud sin Tuhan Rabbul Alamin na kapag agama Islam na marat saya katunggal sin Allahu Subhanahu wa ta'ala. Inyan dirihilan dakula siyan sin Allahu ta'ala kay mo yakaw tay mo da agama Islam. Karena napi ko sin Tuhan Rabbul Alamin dahil mga manos siya amuin yan doon kay mo in pag-iman sa wasa katunggal sin Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab ito soy may tudjakahan sarta ayaran marayaw in pag-iman yan mga palangon na agama Islam. Sabab bang yan di mo ayaran minsan pa yan iyanog hara kay mo sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Napi ikaw sin Allahu ta'ala, amon dahin mga tao na kapag tawhid kaniya, na kapag iman, nanunggali, sin pag-iman, at tawakan sin panawhid, patuhan Rabbul Alamin, nanunggali sin pag-ibadat pa Allahu tabaraka wa ta'ala, bang yan di mo ayaran, kamaumuhan, mga tayo manghudaara ma Islam. Magpuklas, in pag-iman deng halawang bigi jantong sintiap-tiap ang katoring katon. Hari na siya muklas, lumamma siya. Lumamma, ang palumamma in pag-iman halawang bigi jantong sintiap-tiap siulakan deng katon. Hangkan nasway na to ayaran niya to. Umiran na to marayaw. In ni'mat dakula ini amuin napi kausin Allahu ta'ala ring ha mga ipon niya
nangaharad na marat saya hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sa sabot taka inayaun. Riwayat si Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. In ariniya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagsabda lang na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In sabda si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Tanto tuod lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-iman, tanto magdaan halawm daghal, halawm jantong, halawm pangatayan sinhambuok deng kanyo. Amon pag-iman niyaon halawm sin daghal ta, biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyan la yakhlaq, mag-uno siya, magdaan, ayabla, bang mga battery, magkapasaw, magku, magbaluwa, in pag-iman halom jantong sintiap-tiap hang katawring kanyo long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamayak lakusaw, biya dalong nasin pagdaan. Sin tamungon at tawakan badyo. Bihan matay mo daara Islam. Magdaan sa yan. In pag-iman halong bigi jantong. Siya parati si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyasin badyo at tawakan tamungon. Amo pagkain piyapa kay murum adlaw. Minsan in wala mo piyapa kay tiyataw mo. Bang tiyahunan naroon hatawan na tanto maraanda at tawakan in siya maluma long sin bahasa bihaw nini. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-iman amon nakaisuk habigi pangatayan mo bang yan di mo halraan jarahan marayaw ayaran inyan magdaan da isab. Magdaan siya long si Nabi sallallahu alaihi wasallam. So long si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagka siya magdaan in ariniya fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Amuyad to inda akan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ariniya pangayu kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala in bang mayan mawago in pag-iman halawm sin jantong niyo. Pangayo kamu ruaa, jungjungan niyo patuhan niyo Rabbul Alamin. Pangaon sarapat sa room sa adlaw, pangayuan niyo. Pangindua kamu patuhan niyo Rabbul Alamin. Inbang mayan, mawago. In pag-iman halawm sin jantong niyo. At kala kya na naman mo, biyahantang dimaan na, miyawa na in pag-iman mo, na jungjungan patuhan mo Rabbul Alamin. Pangayua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan, magbalik. In pag-iman, halawm jantong mo puasin karaan niya. Amuyad to mga taymang hudaara ma Islam. Inda akan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwos niya kita biyaitaan sin in pag-iman halawm jantong ta ini, kamumuhan magdaan siya. At tawakan magbaba siya, ang pagkitabiyaitaan sin Allah, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hinangon niyo lang sin Nabi, pas'alullah, pangayo kamurwa patuhan niyo Rabbul Alamin. Pangayuan niyo pa Allah tabaraka wa ta'ala, in bang mayan mabago, baguhon niya, in pag-iman doon halom sin jantong niyo. Biyayan mga tayo mangudaara mga Islam. In instruction kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na mga tay manghudaara ma Islam, kabalikan ko, suway kita niyo maayad, jagahan na to marayaw. Suway kita bukon magpasad. Suway ini dirihilan mo halga. Iuumiran mo marayaw. Sa binsan palong mo in ikaw, yari na kauha jumlahan sin mga nagiiman patuhan Rabbul Alamin,
apabila yan wala mo iyayaran marayaw, aun waktu kamaumuhan dumaan in pag-iman, lumamma ang palumamma, sampai waliyadu billah matangso in pag-iman dahing halong bigi pangatayan sintiap-tiap siulakan, bang wala niya iyayaran marayaw in pag-iman doon halom sindaghal niya. Na in mga tay manghuda agama Islam, di ra mauno bang kaubuhi pa, limang may pag-iman mo, on pagkabuhi, bibus-bus kay mo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Makajari pa, amuin lang ta, mapangayo mong patuhan mo Rabbul Alamin. At tawakan magtawat ka patuhan mo Rabbul Alamin, in bang mayan magbalik doon kay mo. In pag-iman sa wasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mangi, apabila wala mo ini tiyabali, longsin magbabahasa, sampai piyasaran mo, wala mo piyaruli in pag-iman, halom jantong mo, miyawa ang pamyawa, sampai limamma, in makasusa, arakala, dagpakan kausin kamatay. Muklas kaw ring hadunya ini, ha sa buisab, namumutawan na in pag-iman, halom sin jantong mo. Waliyadu billah. Mura-murahan, panialam kita sin Allahu ta'ala mga parkala bihayad. Amuyad ti makabuka, mga tay manghuda agama Islam. Bang wayroon na pag-iman na kapinharaghalta, ang paryagpakan kausin kamatay, wala kau nakapagtawat patuhan mo Rabbul Alamin, wala nang himalik in pag-iman pa Allah tabaraka wa ta'ala. Wala pa kau ryagpakan sin kamatay, na yadto in makasusa mga tay manghudha agama Islam. So lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Pangayuan niyo pa Allah ta'ala in bayan mabago in pag-iman doon halom sin pangatayan niyo. Dihay ni mga tay manghuda agama Islam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daran na to pagkarungugan in ding mga nasihat si mga kaguruhan. Sibo dahatasin pamimbaran at tawakan biya mga muhadara Islamia pagyanon, Islamic Symposium, Islamic Seminar, magdihil pangadyan ni mga kaguruhan singgitan niyo, mga kaulamaan singgitan niyo. Magkasabot nila ining mga ruwaah. Daran pagpangayoon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harwaan niya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Amuyad tuindaran niya pagpangayoon, patuhan niya Rabbul Alamin. Isiyo, Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para halin siya napisin Allah Ta'ala, dahil hakatan manu siya, inang siya Rasul, sin Tuhan Rabbul Alamin, hinapusan Nabi, hinapusan Rasul, sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Napi siya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ang paamuhon na wayroon na magkadiw sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin din kaniya. Sa sumagawa, in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayroon dahugnaan hapagpangayo patuhan niya Rabbul Alamin. Biyasin doa na sabot takay na, ya muqallibal qulub, ya kau Tuhan magpipinda-pinda sin pangatayan, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Patap-tap palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangatayan ko doon haaramam. Damikyan patap-tap pa in pangatayan ko, ya Allah, doon apagtaatan kayo. Amuyad to in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin mapatut na to upihan singuran dahil mga kakahinang niya tungod pag-ibadat patuhan niya Rabbul Alamin. Biyahayad din pang Hindo kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Ibot jungjungan niyo pa Allah Ta'ala. Pangayuan niyo bang mayan mawago in pag-iman doon halom sin pangatayan sin kamo. Bang mayan baguhon da mayan sin Tuhan Rabbul Alamin. In pag-iman doon ha pangatayan niyo ha sa kabilang dumaan at tawakan mawa lumama in pag-iman sin kamo. So amuyad to mga tay manghud agama Islam. Magbago kita sin pag-iman tapatuhan Rabbul Alamin.
Bago hunta. Panghapan na naman, mulimamma na, kimo na. Ayaw mo pasarian. Lumamma ang palumamma, kumo ang kumo. Ayaw tuod tagari, sampay matitis in pag-iman halong bakay jantung mo. Suway, pagmuhot-muhutan mo sa roon doon. Mga on sarapat, hinanga inkatan sababan, tiranan, manghimalik, inkataggo sin pag-iman mo patuhan mo Rabbul Alamin, supaya in ikaw, mabilang hajumlahan sin mga tao, bariman mattan pa Allahu tabaraka wa ta'ala, sarta, sampay muklas kaw ring hadunya, masi-masi dimurukot, in pamarat saya, in panawhid, in pag-iman, in panunggali, sin pag-ibadat, patuhan mo, o Rabbul Alamin, labay ring ha, liawag mo in nangaran, kasabab-sababan, mangbiyadiin kumusog in pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inyad to mga tay, mga udaara may Islam, biinillahi subhanahu wa ta'ala, kalo kagadapan tara, ha, pagbak na to balik diha tampat mulya ini, sa buton na to ura in mga sababan, ikataas sin pag-iman, namikyan sa buton na to ura isab, in mga sababan, ikalam masin pag-iman, sin tiap-tiap hang katawring kato niyo. In maudo, magbago kita sin pag-iman ta, patuhan ta Rabbul Alamin. Hangkan na hi Umar, radiyallahu anhu, yaqulu li ashabihi, in aginiya mga panaiban niya, in aginiya halummu najdadu imana. Kari kamu, laong sin Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. In aginiya mga panaiban niya, kasahabatan, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aginiya kari kamu. Baguhon na to in pag-iman na to. Magbago kita nyo sin pag-iman. Amuyad to invite ta hi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Tiyawag na yung mga panaiban niya. Halum mo najdadu imana. Kari ka mulong na. Hindi ka to. Baguhon na to. In pag-iman na to. Payadkurun Allah azza wa jal na amunain nagdikir sila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaula-ula, dahil mga pagbago sin pangatayan at kasi pag-iman, alam bigi pangatayan, pagdikir, pagsabot, pagbangkil, ngan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, inyad to, dahil mga sababan, insya Allahu ta'ala, mabago in pag-iman doon habigi pangatayan. Wa dhikrullah, wa dhikru kitabihi, wa dhikru sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dhikru syar'ihi, wa haramihi, wa halalihi, wa dinihi, wa ni'amihi. Amo yan to mga tay mga agama Islam, in pagtawagan si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu papanaiban niya, in magbago kita sa pag-iman na to. Ampa na sila nagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana in pagzikir pa Allah tabaraka wa ta'ala, in pagsabot, pagbasa sing kitab mahamulya sin Allah tabaraka wa ta'ala, wa dhikru sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin pagsabot, sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhikru syar'ihi, iban pagsabot sin syara' sin Allah tabaraka wa ta'ala, wa haramihi, iban sin hiaram niya, wa halalihi, iban sin mga hialal niya, wa dinihi, iban sin agaman niya, wa ni'amihi, iban sin mga ni'mat, kanikmat-nikmatan, sin Tuhan Rabbul Alamin, yanog hara niya marikato, inyan katan mga tay manghuda agama Islam, ikapagbago, sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin, sa kahawa limamma, atawakan dimaan, mabago, sin pagzikir pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Mabago, sin pagsabot, pagbasa sin Quran mahamulya. Mabago, sin pagsabot, salta pangagad, doon na sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsabot, sin syara sin Allahu tabaraka wa ta'ala, sin hiyaram niya, sin hiyalal niya,
sin agaman niya iban sin kanikmanat nikmatan yan ughara sin Allah Ta'ala patiap-tiap siulangan ng kato niyo. Amayad to mga tay manghuda agama Islam, inding ha mga pagbago sin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yazidul iman an-nadharu wa tadabburu fi kitabillahi Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan sumung in pag-iman patuhan Rabbul Alamin, mga palangon ha agama Islam, amuna in daran, pag-atod, pagkallam sin Tuhan Rabbul Alamin. Daran kau nagdurumol sin kitab, Quran mahamulliya, kitab sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katinya daran mo, piaatod in mata mo, maun pagkitab sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagbas sa Quran, amuyad to, in pagbasa mo Quran, biyak sa mo in mata mo, mangaon sa rapat, sa room sa adlaw, atawakan, mahapon mahinaat, dihili waktu, minsan da kuman, hang po minute, hari na ka makarilang po minute, 5 minute, makarumul kaw sin kitab sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makabasa kaw sin kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. Wat tadabburu fi kitabillah, iban sin pagdungdung mo, doon habiyabasa mo, kitab sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qiraatu ayatin, bitafakkurin wa tapahumin, pagbasa sin ayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo pagkain law ta ambok sura ni mabasa mo. Atau hang ka Judes in mabasa mo. Minsan ambok ayat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala nabasa mo. Bitafakkurin wa tapahumin, labay ring hapag tafakkur mo, iban sin pagpaham mo, hiyati mo, inambok ring ayat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diungdungan mo marayaw, biyasa mo, sa alta ampa mo, piyasino pamigi pangatayan mo, tiyali mo, tiyapakkur mo, iban piyaham mo, in message kabayaan sin ayat, sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, basa mo yaon, kama kala Ibnul Qayyim rahimahullah, biya na sinasabot Ibnul Qayyim rahimahullah, in aginiya, pakiraatu ayatin, bitafakkurin wa tapahumin, khairun min kiraati khatmah, bighairi tadabburin wa tapahum. In agi Ibnul Qayyim rahimahullah, in pagbasa sinambuk ayat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kati niya nakabasa ko ambuk hadya ayat. Dengan mga ayat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala sin kitab mahamul liya, bitafakkur wa tapahum, labay ring pagtapakkur mo, iban sin pagpaham mo, pagdungdung mo sin ayat, kabayaan sin Allah Ta'ala, ipahati kay mo rin mga ayat yaon, khairun min kiraati khatmah, bigayri tadabburin wa tapahumin. Lang si Ibnul Qayyim rahimahullah, labiyad tulong na marayaw, dahil sin magbasa ka Quran, khiyataman mo, tiangbos mo, dahil hapanag ng sura, sampay pahinapusan, hawayroon pagdungdung mo, iban pagpaham mo, sin kamaksuran, sin ayat, sin Quran, kalam sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amon biyasa mo yung Quran, khiyataman mo siya, hawayroon pagtadabbur mo, wayroon pagtapakkur mo, wayroon pagtapahum mo, doon haayat yan, labi marayaw, langhi Ibnul Qayyim, rahmatullahi alay, rahmatan wasi'a, in mamasako, amuk hadya ayat, ting ayat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, ha aun pagtapakkur mo, iban aun pagpaham mo, diungdungan mo marayaw, inamuk ayat yaon, labiyad to marayaw, deng sin mamasakaw, iuwos mo katan, khiyat naman yung Quran sa wayroon da, pagdungdung mo, iban pagpaham mo, sin message kabayaan, sin Quran mahamulya. Amuyad to mga tayo manghuda agama Islam, inding ha mga suway na to hinangon, bang kita magbasa Quran, dungdungan ta marayaw, pahamunta, ingatunta, in ding ha mga kamaksuran, kabayaan sin Allah Ta'ala, doon ha ayat yaon, yadto in labi marayaw, mahinang sababan, ikaig sin gaha, halom bigi jantong sin kita niyo, mahinang sababan, ika bago, sin pag-iman, halom jantong sin kita niyo, mahinang sababan, ika angkat,
sarta hikasong sin pag-iman, hikakusog sin pag-iman, huas sin kalamma, doon habigi pangatayan. Mura-murahan, mga palangkuan agama Islam, tubtob dito na hajad to, in biya mga maudu at tawakan pangadyan sing kita niyo, karna ini biya tagbos. Introduction hadja, maripa amuin maudu, long ta bisarahon na to, dahil haruman ini sampay long ta paamuin, pagbakra to magbalik biin nila subhanahu wa ta'ala, amuyad to in deng hamanga long ta advice ka to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suway kita niyo magbago sin pag-iman halom bigyan tong sin kita niyo biya na sin nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aginiya kiyabay tay Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Nasabot ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu deng habay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aginiya jaddidu imanakum, baguhan niyo in pag-iman niyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagdaak kasahabatan niya, lapay na yung kita niyo, in agisin Nabi, jaddidu imanakum, baguhan niyo in pag-iman niyo. Manunjo kisin in pag-iman ta magdaan mga tay manguda agama Islam. Sulong sin Nabi jaddidu imanakum, apabila rimaan baguhan niyo in pag-iman niyo. Amo yadin maudo sing kita. Pagbago sin pag-iman patuhan tarabul alamin. Kila yabayta aw ning hama kasahabatan nga subo. Ya Rasulullah wa kayfa nujaddidu imanana in arin nila ya Rasulullah biya din law nga in pagbago na mo sin pag-iman na mo. Qal long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru min qawli la ilaha illallah. In jawab sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaari niyo magbago sin pag-iman niyo apabila limamma aksiru bi qawli la ilaha illallah. Patauran niyo, papanusan niyo in pagsabot, pagzikir sin la ilaha illallah. Sababan ikabago sin pag-iman sarta hikasong sin pag-iman patuhan na bulalamin sarta sumong kumusog in pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, mga palangkuan ha agama Islam, patubtuwang ko rito in ding mga laong tapangadyan sing kita ni haruman ini. Mura-murahan, aun pangadyan, nakawa sing kita niyo amuin laong tapila minit hain doon, narakay rayta maudo, amuin tungod pa baguha in pag-iman mo. Patuhan mo Rabbul Alamin, inyad tukatan insyaAllah subhanahu wa ta'ala, aun ding mga dalil nasabot sin kita, arapon bang aun ding mga limidas ding hakabtangan ko wala na kaamo, na inyad to pagtawatan ko patuhan ko Rabbul Alamin, inyad to ding syaitan, sarta sin kalamma sin panghati ko, arapon bang in kabtangan ko, at tawakan lang ta narakayray sin ako hay doon, tungod pa agama sin Allah tabaraka wa ta'ala, nag-atap, iban sing kawayan sin Allah Ta'ala. Sarta na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon na sunna niya, doon haamuin lang takabtangan kaya baita niya, ha narakayray niya, ando amuyad tuin lang ta kawaon na to, sarta ang gautaan na to, karna inyad to rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, yagbarakat sin Allah Ta'ala in waktu singitan haruman ini, sarta mabilang kita niyo ding mga ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala amuin long ta mabago na to in pag-iman na to sarta pag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin karna in aun pag-iman sa wasa pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yan in magkasanyangan di hadunya labiluba hadlaw akhirat abayta sin Allah tabaraka wa ta'ala in adlaw akhirat yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. In adlaw mahuli, adlaw laong sin Allahu tabaraka wa ta'ala, di na magpumpaat in pangalta. Sarta di na magpumpaat in kaanakan, malaingkan amurakuman in mga sila, di matong atawakan, piagbak nila in Tuhan na Rabbul Alamin. Di magpakpaadlaw akhirat. Minui pahadarat sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Biqalbin salim, iwan pangatayan, pag-iman sa wasa, panawhid, sa katunggal sin Allahu
subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah tabaraka wa ta'ala an yulhimana rusdana wa an yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu waliyu dzalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Sin nasihat itu memufat din atau dua lagi atau angkat dalam doa nasihat tabrak pembilan Dijon tentang tahun ini.